od mesta, ki po cerskih grafih slavi. Pod zvezdami tremi Celjani žive, goreče za fuzbal in bije srce. Cele, 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 cele. Mičo Kuzmanović, dober dan in dobrodošel v Knežjem mestu. Dobesedno pristal si na celjskih tleh. Kakšna je bila pustolovščina, kakšno je bilo tvoje popotovanje, bi ga priporočil še komu? Naravno da bi preporučio, vožnja je bila super i svima ću preporučiti kad budu dolazili u Celje da dođu na Celjsku koču i naravno da se voze sa ziplinom. Malce za šalo, malce za res, popeljal si se ziplinom na Celjski koči. Kakšen je pogled z vrha? Super, naravno da je super, ne može biti bolje. Mičo, Velenje menjaš za Celje. Velenje v letošnji sezoni brez zmage, seli se žal v drugoligaško konkurenco. Seveda vsi upamo, da se vrne kmalu nazaj v prvo ligo. Sezona brez zmage, pa vendarle, Mičo, so bile verjetno tudi lepe stvari, priložnost, da se spomniš na njih, da se pozdraviš s svojimi bivšimi soigravci. Naravno da je bilo lijepih stvari, ali samo bih želio da iskoristim priliku da se zahvalim upravi Rudara i naravno trenerima na korektnoj fair saradnji i da im poželim što prije da se vrate u prvu ligu. Zakaj je Mičo Kuzmanović izbral ravno Celje? Celje od početka sezone stvarno igra fenomenalan fudbal i napadački, što se kaže, za gol više. Jednostavno vidim se u toj nekoj formaciji i mislim da mi odgovara taj stil i mislim da neće biti problema što se tiče adaptacije na ekipu i na stil igre. Kakšni so tvoji cilji, tvoja pričakovanja ob prihodu v Knežje mesto? Pa ciljevi su uvijek visoki, tako da kad igrate kvalifikacije za Ligu prvaka, mislim da treba svi da imamo ciljeve neke visoke i da treba da radimo još više i napredujemo što više, tako da ja isto pokušat ću da radim i da doprinesem svoj doprinos ekipi i Celju. Tudi v Knežjem mestu boš na hrbtu nosil 14-tico. Ima kakšen poseben pomen? Ne, nosio sam u reprezentaciji taj broj, tako da jednostavno volim taj broj, ali ništa posebno. Jutri te čaka prvi trening s tvojimi novimi soigravci. Je kaj treme? Se mogoče že poznaš s kom od njih? Pa dobar sam sa Advanom Kadušićem, to mi je dobar prijatelj. Ostale momke znam sa terena jer smo igrali jedni protiv drugi, tako da pozitivne treme ima, ali sada neki strah ne. Mičo, čestitke ob tvojem naslednjem koraku, v tvoji nogometni karieri, koraku naprej. Dobrodošel v Knežje mesto, na stadionu z Dežele, pa se počuti kot doma. Hvala puno.